Shalom, selamat pagi Bapak nang nolongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Pai maijalo hita rigapan sigano pari bata bani panorang sogot nerion. Pasada hita hurta martonggo hita. Puji-pujian terima kasih isombahkon uhur nami bamu Tuhan bani panorang sogot nerion. Bui puhan nami ibagas na jorgit sehat. Pitahalani bagal ni pangidopimu ban nami saganjang ni borngin na salpuin. Bani panorangon pe bani nasihol ipukah kanami orja nami sigano pari. Torangi hamma ura papikiran na marhite hatamu. Asi tetap mahatamu nagabi onjolan ni hapor sayon nami. Bani ganupan pargulmiton ni kuluh nami saganjang ni ron. Ibagas goran nakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami jalam rapakon tonggo nami yun. Amen. Bapinang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus ijape na siyam marianan bani panorang sogot nyarion. Nabuhi sisihan nami marhitehon ni channel YouTube on. Rigapan sigano pari batas sadarion Kamis tanggal 25 Agustus tahun 2022. Ay matar surat bani buku Yesaya bindu 50 sia ayat 12 das kubani ayat 20 10 tolu nama katahon sonon. Ay buedo panlanggaron nami ilobemu. Anjaha dosa nami do mangaduhon hanami. Talardo ben nami panlanggaron nami. Anjaha ibuto hanami do hajahaton nami. Marbalik anjaha marnalangkon jahuba do hanami. Anjaha itundali hanami do naibata nami. Masahap kon panguduh-uduhon do hanami apa parbalikon. Iluarhon hanami do hataladung humbagas uhur nami. Bapenang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Dekosi mulak bangsa Israel hun habuangan Babel. Maruji-ruji do bangsa ai janah mansopot kon pardosaun ni sidea ilobe-lobe nine bata. Gabi tubuh do sada kesadaran itongan-tongan di bangsa ai lampita secara pribadi tapi secara komunitas bahasa parsauran ni sidea hasadaun ni sidea makorhon pardosaun do ai ilobe-lobe nine bata janah dosa lang secara pribadi tumang tapi ibagas hasadaun ni sidea sebagai sada bangsa aido tene mambahin sidea gabe terbuang hu Babel. Artinya ai bapainang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Lambit isa dari bangsa Israel do kusina iboban na ibata sidea mulak hutanoh hatubuhan ni sidea ay ma Jerusalem. Bahasa perdosaon ni bangsa ay secara sada bangsa ay mamambahin lang jupa sidea hapit toron ay mamambahin sidea gabi marsitaronon janah gabi iparjabolon sidea kurang lobi 70 tahun. Toto bapainang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Kesadaran na sisonon manhumana min na maningon tubuh janah tarida ibagas parguluhan ta sigano pari tanda ni nadok ihargahon hita, ijalo hita, pertobuson ni Tuhan Yesus Kristus, bani dosa-dosa ta. Tuhan Yesus nadop mate banu hayu parsilang, nagabe jaminan bata, nagabe sikoram bata, sengbe igilay na ibata hita, sengbe uhuman ni na ibata hita. Halani dumma iapiti hita, janah dumma igalar lunas utang ni dosata. Jana taluk mahita mangguluh ilobe-lobe ni nebata. Halani ay bapinang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Maningon do hapeni sagala panlanggaron tanadop salpuin ilobe-lobe ni nebata. Maningon do ipator sahita. Anggo ongga hita manlanggar hata ni nebata bani panorang nadop salpuin. Maningon do ipadiar hita kesalahan taai panlanggaron taai jana ulang be iulaki hita ilobe-lobe ni nebata
sonai age ilobe-lobe ni jolma. Anggo sado kahon dosat tado na mga duhon hita dopak ne bata. Ase gabi uhumon ni ne bata hita. Dingat kita ma. Duma ihopkop Tuhan Yesus kita. Ase ulang be ipaturut kita. Dosata na mga duhon hita. Ase gabi hona uhum ni ne bata hita. Tapi maningon marjuang mahita. Lahu mataluhon. Haganupan hisap-hisap ni daging. Sura-sura ni parcahat. Terlebih maay. Hisap-hisap ni dunia on. Lahu mga duhon hita. Dopak na bata. Artini ay si perjuang kononta natang si baggelan ibagas guluh taon. Maningon duha peni isimbili hita. Ase ulang sopat tene. Porini pe manggila na bata hita. Sedo halani na isang aja hita. Mardosa dopak na bata. Halani talardo haganupan. Panlanggaronta ilobe-lobe ni bata. Langadong nabuhi tarponop kon hita. Halani ay maningon iyo payakon hita do. Mangguluh kita ilobe-lobe ni bata. Dumuhubani hata na mapasing na ipadasu tongah-tongata. Anggolang sonay na mararti do ay na iparnalang kita do sa sitong ni na duma ilanggar hita. Aha na hinarusukon ni bata ibagas parguluhan taon. Ase na mangihut bapay ng nilongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus. Maningon duhumani itanday hita. Tanda ni nadop, ipabasa, ipaluwa, ihopkop Tuhan Jesus kita. Bani hayo parsilang. Ase ulang halani sitaronon, ulang halani parlajoan, ulang halani hamaholon nedopak kon hita bani parguluhan ta sigano pari. Gabi marbalik kita. Gabi itundal kon hita ne bata. Ay langadong salah ni ne bata hubata. Salah tado nasunin bagal tumang dopak ne bata. Mambahin idopak kon hita. Bagi-bagi ni sitaronon. Bagi-bagi ni parlajuan. Halani ay anggo sanggah mandopak kon parlajuan hita. Parutulon hita ibagas gulong taon. Ulang ay mambahin hita. Gabi marbalik janah manundalhon na bata. Halani sengadong sahalinari. Sengadong salah ni bata dopak kita. Tapi hita do tanpa sadar tubuh ibagas uhurta dosa. Lampita ibagas uhurta. Tapi marhitihon ni parsahap tapi rado gabi makorhon dosa ay bata. Halani ay tandani sahalinari nadop ito Tuhan Yesus kita. Maningon ijaga hita ma. Ase ulang tubuh dosa ibagas uhurta. Ase ulang marhitihon ni parsahapta. Gabi makorhon dosa. Tapi maningon tetap matongon tene. Ase tondo na pasing mamambubahon hita. Ase tarbahin hita tongon. Mangguluh. Ibagas holong ni bata. Jana hita pe lambin marbagal ibagas kesadaran sejati. Pita sada duhasa. Naman langlangi paso-paso ni bata. Ayma anggo lalap hita. Ibagas gom-goman ni dosa. Ase tandanya dop maluah kita humbani gom-goman ni dosa. Ibagas malas ni rumah humani hita. Mangguluh ibagas hata ni bata sa ganjang niarion. Amen. Martonggo mahita. Ajari hamhanami tongtong bapa ase ibagas parguluhan nami si gano pari. Ipatalar hanami hamardikaon apa malas nihur nami makaguluhkon hatamu bani ganup na masa. Janasing paturuton nami diri nami iparjabulon dosa. Iparjabulon hisap-hisap ni dunia on. Tapi gabi cuak-cuakmu mahanami tongon. Juak-juak na totap. Mangarusi janah maparimbagas kon harosuh ni hurmu. Si horjahonon nami si gano pari.
Ibagas goranak mo to Diyos Kristo nami jalam rapakon tonggo namyo. Amen. Jalo hama pasu-pasu humbani Tuhan na batata. Hidup ni hur ni Tuhan ta Diyos Kristus. Pakon holong ni ate ni ne bata bapa. Apa persoran ni tundoy na pasing ma. Namak kasomani na siyam haganupan. Amen. Horas mabat taganupan. Bapay nang nalongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus. Anduhar matongon tene sa ganjang nariyon. Maritihon ni hidup ni hur ni ne bata. Ibagas malas ni hur mahita sa ganjang nariyon. Makorjahon harosu ni ne bata. Rossi tanggung jawab ta sigano pare. Shalom.